Ebusia ene let's talk GH ekwaye dibiba ene yabepiem ewe edwura efole under Setredumase district aha esuye a enipa ete hanum se timemufo a eti kuro yi mu about 130,000 population nanche say enye ni paketwa kra ene wo kuro mu hanum se ufiri mampon asante mampon eba edwura nie utimi fa edwura edikoye jiba bia enam na emu awo no ensuo mu nam no efiri no ha utimi fa edwura ediko honom a kire se edwura die aha eye kuro bia emu ehie yenua ni bebraye die eba no emu ebibifo mu ya eba no eburo enkatie bayere chesede na wope ni nyina bi obeba benya bi ewo eye edwura hanim sei eba mango eba eye watermelon ne sa fruit ni nyina emu dwa kese omudi no wa ha eye edwade bia no ubepiem wo ha ennuane ne no baye biara ewo hanim sei na se edwura market ne de ebusia esewani esuye pa ene let's talk GH ya adwene se ye pese ye Ghana fo ye hu edwa kese ni enkura kese a etwa ye hu ahia ba bia ye nya ya no aduane die no minim se ye mu bebrate edwura market ni nti edwura gidin ye pa nanso obi wo ho ano fa na ni hu de wa eye edwura market no etie ene kame hu na ye nkọ na ye kwa ne nam market nim ahye nioma ye ton wo market nim ahye de wa market ni esi esofa let's talk GH de ye de aba na ne ye de aba ebusia yenkoi na yenkoye torin I'm
Now,
Yes.